nahabwekyo bwahoro tukomishoningire mugirinde kulungi. Anthony Ainomchori engineer w'Ibyamizi ahabwa district eje yacenjojo nagira ngo ehureje kozurwo kurwanisa ibura ry'amizi eritwirende teganise byanga bitaro mwe na bumwe mu district eje. So twantusaga bamizaga to cyo kwansabyo na tureba hakushaba kw'abantu isha kabiri tureba coverage amizi abantu bine icyari twara umukina amizi inga cyane mu basing on the data that we get from the ministry and the one that we submit. So cyo kurebera izo twatambura mu cyanga kanyegara mbere gufunga abatura b'inamatsiko ngo emidumeji neija kubahwera okubiho mu kubonabona uko batwire mwahabwa ibara ry'amizi. Turamye byagana cyonka district batuyamba batwereza amezi ngene cyo kintu tubasima mwebali ayimwe hamwe kamayongera tuyina amizi gahari nchituma abana baburirayo nza kubasherura kandi ntine nagahikayo nagagihayo mbenta cyagine nagamba wewe turebere hibareti zabatu washemerera atabana bitu barukutahira hii tubinekeze amazire kankakanya maizi tayina maizi bitu twamaze kutunga umuse kuno bataha maizi nabe tusemererwa muno eki niki basimera abebembezi ba district eje yacenjojo nubo bebembire mu mukoro go kwasamiza gabatura kandi babashabira ugarinda kurunji Nahabwekyo sazi ntusemererwa abo kwa bwahoro eroho cyonka tutagisisa nikyo nkugezaho kumanyisa obwera sisikara committee eyituteyire hegya kurolera ejja kuraba mulinywe kandi ninye mumalire muteyire yoki akasente kugikani omudumo gw'omugombora ya Nyankwanzi tugutongozibwe ahabwa emirimo y'ekishobo bekozurwe na hano batekanize amuize habwo ko banura kintu cyatikiriya ufuroze injini they plant something. Omugani makuru abekitongore kitatu kya government cha Nile Humanitarian Development Agency bakwatanise na Minister w'ebyokwerinda Jim Wezi bombekira abature emidumo kubahwera okutunga amizi marungi bakaruga habyagana twabeshengereza ikintu cyo mutunire mwa mutsasirwe yabare nashemerwa kunashanga uri ni charge bwene yongera kutwara uvunanizibwa kugira abandi abakwataraho murebereraga mizi nayo kontege tafu amazina yagumaho tumayango buru rwito no kubaho n'amagaraganya gagumaho na movement umucuye ko mune gumaho nyirakutanoriyeje ari imyanya mingi yarareba ukaze mukashanga batinemizi kandi ukungiri naye n'imyanya yo kwasesing yo kutunga mezi kigumi so micorebera turijirayo kandi na MP wabo General Muwezi nawe arakunda abantu be barukunda akabakunda yarengesereza so yareba nabo baretenga amezi ayine banywani beyi nabarabagambira ati mwikoko mugire ikimwakorera abantu banje nawe arakure bindi egombora Kanyakajeme Bugangari Ruhinda hamwe na Buhunga nizo zitungire medumeji konka kutukora average shanga ngo ubuceka kinana nabo biro muri rukunze ngo bari kutunga mizi marungi yihira abandi bantu bari kwiko buceka 18 abataka gutunga kandi abo bantu 18 ninga shubuceka 18 n'abantu bingi munonga abo kwahinde cyari cyo kuzamo ushanga hatarimo ene water source atinerimo so abantu bari ku munonga bamwumbatura basimira ubuherezo bukanda batugambire batwire barabamo ahabwa ibara ry'amizi amakuru agagasha kwa Daniel Bingana na Dan Basibye.